TV. Моңлана, жырлый ризык пішірсәң, ул ризык икіләтә, ішләтә тәмле була дейді татар халық мәқале. Сәлам достар, ТМТV телеканалында тәмле көрәш тапшыруы. Әлеге татар халық мәқале дөрес микән? Юкмы? Без моны бүген тикшерербез бергәләшеп. Чөнки безгә студиябызга кунакка килде. Жырларны җиренә җиткереп, үпкәләргә, бауырларга, күңелгә, йөрәккә үтәрлек итеп башкаручы Филүс Кахиров, Татарстанның атказанган артисты Филүс Кахиров. Каршы алыгыз. Сәлам Булат. Сәлам достар. Мин уйлаган ки җырлый керерсең дип. Шундый матур эпитетлар инде әйтеп әзерләп сине дәшкән идем. Яра, әле тапшыр башында бәлки җырлар. Дусларым, каңгырып кайттым. Дусларым, ерак илләрдән, шахтерлар, батыр егетләр. Дусларым, сәлам әйттеләр. Рәхмәт. Алдык сәламләрегезне шахтерлар. Я, шахтерлар ягында булмагансыз бугай син. Мин шахтерлар түгел, башкортлар янында булдым. Гастрольләрдән кайтып. Гастрольләрдә, менә күптән түгел генә безнең гастрольләр үтте. Һәм инде менә шуннан менә шу тапшыруга да Булат сиңа да бәлки инде шушы бүләк булып әйтсәм монда, чөнки җитәрлек. Монда ачасың да башкырып, менә монда менә шундый бал, тагын бал һәм бу шәй. Бу инде Башкортстанда үскән тәмле үләннәрдән шундый шәй. Һәм шушы балларны инде менә шундый кашыклар белән Ләйсән белән икегез дә ашап утырырга мөмкинсез. Рәхмәт балакаем, рәхмәт. Шулай булсын, амин. Булдымы? Шулай. Бүләкләрең шәп. Мин хәтта аларның бүләкләрен монда гына калдырам, яме? Бик ярак калып куймыйм. Ярак калып китсәң, үземнең капчыгыма салып куям. Үзем алып китәм. Филүс, синең күптән бездә кунакта булганың юк. Дип әйтегез, чагыштырмача. Безнең тапшырыбызның форматы үзгә. Син аны беләсең? Әле бу форматта син катнашканың юк? Бер Юкмы? Юк дип әйтик. Юк дип әйтик. Юк. Хәзер безнең телевизион тамашачыларыбыз, син монда кемдәшең юк, син аңладыңмы инде? Телевизион тамашачыларыбыз үзләренең кызыклы рецептларын юллый да. Мин сиңа ул рецептны тәкъдим итәм. Филүс, менә шулай пешерергә кирәк дип. Син карасаң фотодан җиң сызганган иде, пешерә башлыйсың. Әгәр дә тапшыру ахырында син әзерләгән ризык нәкъ шулай фотода килеп чыкса, өстәвенә әле тагын тәмле дә булса, ашарлык та булса, тузы урынында, барышы урында булса, сиңа тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмар металл соотсы заводы ачык акционер җәмгыятеннән әлеге Кукмар табасы синеке. Үрьяңа әле бер май тамчысы да монда таммаган. Рәхмәт дип әйтәм, әле үтәле. Утка да газга да куелмаган менә бу таба синеке булачак. Әгәр дә юк икән, бу табаны без шул рецепт юллаучыга озатабыз. Шылдымы? Дөресен әйткәндә, Булат тапшыруларын карап барам бит инде. Мин уйлыйм инде барыбер мен әйтәм, ниндидер менә шәхес килә бит инде сезгә кунак килә. Алдан барыбер әйтеп куясыздыр дип. Әйтмәдегезме? Алай түгел. Әле мин үзем дә белмим син нәрсә әйтәсең. Миңа да әйтмиләр. Мин сиңа әйтмәсен өчен. Мин дуслыкны боза яздым. Мен әйтәм, специально әйтмә инде ул миңа дип менә. Филүс, син нәрсә инде, брат? Миңа әйткән булсалар мин сиңа әйткән аны сиңа. Фотосын алдан җибәргән булар. Так, бәлки шул кызыгышмы да. Әйе, әлбәттә, танышабыз синең көндәшең белән. Кем икән ул сиңа каршы бүген көрәшүче? Барык. Корбангалиева Миләүшә Радик кызы. 46 яшь, пешекче булып эшли. Ике кызы, бер оныгы бар. Чәчәкләр, җиләк-җимешләр үстерергә ярата. Тәмле көрәш тапшыруын яратып карый. Шуңа таба өчен үзе дә көрәшеп карарга булган. Филүс, сиңа каршы бүген Миләүшә ханым көрәшә. Ханым. Миләүшә көрәшә. Әби дисәң дә була. Юк инде. Оныгым бар дигән бит. Әйе. Миләүшә көрәшә. Миләүшә ханым дип әйтик, яме? Миләүшә ханым белән сөйләшә. Кстати, фотосын Миләүшәнең. Миләүшә сиңа бик тә килешә. Ой, бу яшь. Бу бит әле яшь. Миләүшә нәрсә әзерләгән дигән. Филүс, үзем дә в шоке. Тарам, падай, паба. Күзләр маңгайга бераз монда. Бу хинкали бит бу. Бу хинкали. Яратасызмы хинкали? Ашарга яратам. Мин дә ашарга яратам. Бер дә пешергәнем юк. Камыр белән миңа. Мисал бер сер әйтәм, моның камыры пилмән камыры. Менә пилмәнгә ничек камыр басалар? Әйе.
Менә камыры шул. Bu kamerada benim hatın girdi basa şuna göre. Пилмен камыры авыр түгел дип уйлыйм анда. Ын, сол, күкәй генә бугай. Аны бекесендә күп кирәк бит безгә, Фирус. Әзгенә җыясың менә бен. 3 4 5. 3 көн кали менә. 4 5 6 7 ничә кеше бар? 5 көн кали булса, җитәр. Берсе сөйләсә, байтып куйдым да инде монда иченә теге нәрсә ул. Farış. Farış abi. Farış. İçindenin şulpası var, o şulpanı koyan da alırız. İli şu itten çıkar, şu farıştan çıkar. Farıştan çıkar. Все buldu. Своем соку. В своем соку. Buldu mu? Buldu. Oğuşlar televizyona. Min bugün. Bizge. Bu spektaklni kuzatuvchi bo'lajaqman chetdan. Bizga to'g'ri. Filus, men ko'proq bu topshiriqlarda tomoshachilarga yoqli. Men bitta jonim tanim bilan avarishni. Hey! Tavalar atarasın. Yani? Siz artistlar sotib da olursiz ana. No crasherga kerak emas. Crasherga kerak. Ko'pmi ishik buldiralar, şulay ishab qo'yamiz. Ayyan. Qo'rqib turmaymiz. Mana so'nggi 11 tugina xatli. So'nggi farishga xatli kirashamiz bugun. Farish bir tugina. So'nggi farish bir tugina xatli. Şunun şulpasının har bir milligramına. Amin. Ketdik öyle. Kirasha boshlaymiz. Bir nites, sen şunu jermesin mi? Bir nites. Tatar şeytirip, mağlayıttırıp. Day-da-day-da-dam. Daha bir şey ikinci jırga kırmıklar. Day-da-day-da-dam. Takma. Sizge. Başka bu kek. Ağlar bitti yine. Sen benim işime kelgensin, ben bilem. Sen benim jırlarını bitirirsen yattan bilesiz deyip. Yarar. Rizok Bulat. Dostlar, bu rizok. Bu da rizok, bütün narsa rizok bunda. Bunda bütün narsa rizok. Hatta bizde rizok bular kim Masif pişiremiz mi hala? Ha, Finkali. Ya bugün klipkine basıp duruyor. İyi de şu. Ben abi kumarlı. Buna bugün ben oşasam başık. Normalligim be bu. Bu şampinyon diyor. Şampinyon big foydalığım be. Ona hatta çekiliş taşlar alalım. O Hinkali'ni ko'rasan gumba bilan da gumbasiz bu Milevsha retseptni o'sha men gummarcha oshagan Hinkalilarda gumba yo'q edi. No o'sha ishlagan endi. Shunday retsept yo'llagan. Gumba da solsinlar hali deb. Ya'ni bizga bit og'ir tugul. Birni o'rlab olasың da. Eda. To'g'ri, boshlaysan. Mana. Vaqt etib turaymi? Vaqt etib. Qo'lingda yotib turasan, kelishli bigrek. Dirildamasa da. Shunday motor kisaklar, ne yaratan shunday motor. Barda qizdirib olsang katan. Nyam. Mana shu vaqt turasizlar bularni turab qo'ydik ha. Ondan so'ng biz farishni boshda ishlaymiz, farishni hazırlab qo'yamiz. Ne için? Chunki qamir jayib qo'ysam oldan, ul qota boshli. Kata boshli. Yarar, Filus akringni silab, ishlab, darslarga silab. Boshqalarga kerak ishni. Gastrollarim bo'ldi sening Bashkirda men bilan Bashqirtostonda fevral oylarida. Yağışmasam şulay bit. Fevral'ın başından. Alanda ko'ngilsiz hallarga da taragansiz ekan. Bo'ldi endi, bo'ldi. Tege havo turishi da bek yaxshi tugul edi endi. Shunga ko'ra. Bo'ron orqasida, buzov orqasida bo'ldi. Bizning mikroavtobusning artistlarni olib kelgan mikroavtobusning tegermashi birinchidan shortladi. Ham endi shu tegermash shortlagandan so'ng jeyga tegermash qo'yganlar. Ayy, chunki zapaska shunday bo'ldi. Ayy, ham ul mashinani olib kirib ketgan. Yo'llarda qor kirolmagan. Bir tegermash orqasida da. Ayy, biz deb aylanib tegib o'tira, ham mashina bora olmay. Hali ortida bitta yugida bor tega apparatlar, nelar bilan ko'pmi kishi 15 kishi olib bora. Shunga ko'ra torta olmay boshlagach, bizning muzikantlar 7 soat bo'yi shu mashinani iti kelganlar. Shundan so'ng endi qarshilarına men jibardim, yarı u vaqtda do'stlar, Malawi shaharida yashovchilar. Ular endi borib eng boshda shu apparatni olib keldilar, tega mashinaga yengilroq bo'lsin deb. Shundan so'ng endi ular Malawiga endi yaqinlashib kelganda bir 20 chaqirim qolg'achdan g'umman shu mikroavtobus bir yoqqa ova. Bütün muzikantlar bilan. Bir kimde ziyan kurmadimi eng muhimi? Yo'q, barsida esen sog'lar, Allohga shukr. Mana eng burchilgan ayber shu endi. Albatta muzikantning qo'llari, o'ylari, oyoqlari Alloh saqlasin, bite deyirsen. Sen sразу shunda sola boshladingmi? Ayy,
Шунда салып барабыз инде басында. Ярар, мен достарсың дегем. Ярар. Ең мөһиме, сіз концертны куйдыгыз, булды. Хәзер музыкантлардан сорадым инде, сез мәйтәм ничек килеп җитәсезме? Килеп җиткән очракта сез гомумән концерт бирергә ризасызмы? Алар бит инде бик араганнар. Әлбәттә, стресс. Стресс инде әлбәттә. Шуннан соң без киләбез, Филус барыбер концертны куябыз дигәч, мин инде чыктым да, тамашачылар җыелды бит инде. Сәгать 7-дә башланырга тиеш концерт. Мен әйтәм, сез әгәр дә тагын 1 сәгать көтәргә риза булсагыз, аңлаттым инде нинди хәлләр булганында. Алар инде бер сүзсез Филус көтәбез, тагын 1 сәгать утырабыз, көтәбез, бер инде проблемалар юк. Мен әйтәм, һич югында мин сезгә әйтәм, микрофонсыз гына баян белән җырлар башкарымын дидем. Безгә бәлки шулай гына да биресен концертны дип тә әйттеләр. Һәм шуннан син музыкантлар килеп җиттеләр. Шуннан теге пәрдәне ябып куйдык та инде. Анда аппаратура киләләр, җыштыралар, утлар куялар, ниләр куялар инде. Ә без инде шул вакытта Рөстәм Рахматуллин белән баянчы белән чыгып, әле флейта, скрипка да кушылды. Микрофонсыз гына, ни генә бер 5-6 җыр, бер ярты сәгатьлек концертны башта шулай бирдек. Шуннан соң инде әйбәте шул булган бит. Анда кирәгеме соң ул утлар иберләр, сен музыкантлар. Алар үзләре дә шулай диләр. Бәлки ул микрофонны алып тормассың инде, бәлки шулай гына җырларсың диделәр. Шуннап та. Җырладык инде, тегеләй дә, булай да дигәндәй. Син аппаратура, артык акча, ут нәрсәгә? Тавышым бар. Менә бер машинага тиелдиге, син баянчы, флейта, скрипка, әле тагын бер кешегә урын калды. Кемне алырга була та, менә кем кирәк тагын адам? Ну, кем кирәк? Администратор инде, администратор. Администратор бар икән бит дип кеше сөйләсәң. Бит сиңа теге хухри-мухрина җакшы түгел. Администратор бар. Хәзер шулай диге. Бере бүсере. Икенче көнне өстәмә концерт тагын иртән. Тик кайтканнар сөйләде, өйләренә кайтып туганнар. Хорошо әйтәләр, әйдә тагын бар. Әйдә, көндез тагын бар. Көндә 2 концерт. Аппарат такие сетник. Бәлки сен минем продюсер булырсың, сен башларыңа якты уйлар килә синең. 6 кеше сен администраторны алып атабыз. Ярты зарплатасы миңа, бер зарплата продюсерныкы. Ну, лесен гимайм алырга туры киләчәк. Бисүзев? Дуэт, җырлар. Всё. Юк, син аның белән дуэт башкарса миңа ошамый әле. Сиңа ошамас. Син дуэт башкару миңа ошамый әле. Уйлап кара җәме. Уйлап кара, менә бу мин сиңа әйткән идея буенча. Бәлки тамашачылар да бу уйларны хупларлар дип уйлыйм әле мин, әйбәт. Яшә дип уйлыйм. Ярар, гастрольләр булды, концертлар куйдыгыз. Син аңлавымча 15 музыкант белән. О, музыкант кына түгел инде. Анда артистlar да битсә, администратор да. Димәк, син фонограмма куймыйча, просто аранжировка дип әйтегез, ярар. Халык дөрес аңласын өчен. Живой инструментлар белән концерт куябыз. Тере музыка уен кораллары, тере тавыш, безнең һәр вакытта бер вакытта да фонограмма дигән нәрсә кулланган юк. Молодец. Әле бит әле шуңа өстәп Казаннан чыгып киткәндә бераз авырый башладым. Но бер концертта да әйтмәдем авырыйм дип. Тамашачы кызык түгел, ул акчасын түләп билетын алып килгән. Әйбәт син чыгып ниндидер үзеңнең проблемаларын сөйләп торып, кайфларын төшкән. Шулай булган яра, авырыйм дип. Шуңа күрә. Молодец, профессионал. Инде белүемчә, Казандагы концертларында гөрләп узды синең. Филис, шулай бит. Хәзер менә планнар, гастрольләр. Нинди нәтиҗәгә килдең син менә бу гастрольләргә чыгып, мин беләм син. Без синең белән кайчан сөйләштек, беләсеңме? Син Америкадан кайткач. Менә искә. Хәзер Европага китәм. Европага китәсеңме? Алла бирсә, Менә теге башкача чыгар. Дип куя инде. Бу юлы сөйләле бу турда. Бу юлы менә без хәзер бәлки Европада карап торадыр, Амстердамда берәр. Галимҗан абый үзенең хатыны Нурия апа белән. Без барабыз Германиягә. Германиядә ни апа, Суфия апа яши. Чехиядә. Чехиядә кем әле теге ни? Рим абый. Һәм Австриягә. Австриядә кем калды әле безгә анда? Рива Джамаловна. Менә шул Рива Джамаловна. Сәлам сезгә, яме. Киләбез дә. Менә анда продюсер, администратор кирәкме сиңа? Бар шул инде, бар. Шенген ясатам, брат. Аны күпләр әйтәләр инде. Юкмы? Безне дә алалар, Бәлкем бубинчы кирәкме сиңа, бубинчы? Менә шул син бит институтны бетердең шул бубин буенча. Бубин буенча, бубин классы буенча. Әле син теге чит-илләргә барып бит әле теге төрле мастер-классларда алдың. Халыкара, аны фестивальләргә катнаштым бубин буенча. Бубин кафедрасының доценты бит мин.
Профессор Булат Байрамов. Байрамов Бубенчеев. Бубенский. Бубенский. Былай Бубинский демейді, Бубайдан тұрған. Ну, шолай да, Ишбубайдан. Ишбубайдан, ну, соныңды. Бубенский дегенде болады. Идея. Идея. Мына шол бір түрді традицияға кіріп кеткен ғой қазір шетелде концертлар беру, біздің шетелде яшаған милләттәшләр. Европадан че концерт сенің планлаштырылған һәм қайшан? 4 концерт алла берсе. Апрель Австрия, башында. Чехия, Германия, Германия. Франкфурттан башта, анасың Берлин. На Майне мейнді который? На Майне. На Майнедағысы. На Майне. Франкфурт, на Майне. Франкфурт, на Майне. Шол. Баден-Баденға бармайсың, Баден-Баден. Қоям білем мен Баден-Баден. Баден рәсім селген оңыта? Бардым? Баден деген, жоқ. Жоқ. Икі тапқыр сукареге шақыра. Купаться. Сукареге. Шолай ма не? Сукареге деген оңыта. Баден-Баден. Баден-Баден, шыны білем. Франкфурт, на Майнедағысына барасың. Су кірерге башқұртша нешек бола Білем. Нешек? Ху. Жоқ, но су кірерге. Ху инерге. Инерге? Ху инерге. Ху инерге. Достар біз нормальный сөз айттық. Ху инерге. Ху инерге. Изерге Аланда бұны? Инерге, кіру. Кіру, аланда ин дилер. Ин. Теге, ху ингегес. Ху инерге. Су кірегес. Болды біздің балаларды қарай. Әлен сағамларда ойларлар. Башқұрт санжақларына сәлем. Біздің Башқұртстанда, кстати, бек көп қарайлар. Сәлем сізге. Дүрт шәһәр, анда администратор енді бар, қызғаныш. Мұндан да администратор бара, ондағы администраторларда ішлейшек алла берсе, шолай зор етіп, бәйрәм етіп, Болат бәйрәм етіп. Анда да шол автобус білән дегелерден кетесің. Әйді? Аппаратура, мұна теп кетесіз бі? Томашашыларына мұна кетеміз. Европаға кіргенде, мен сен айтайым, шипылар білән машиналарына кіртмелер. Әгер сен шипы білән барасың екен, сен міне прямо таможняда шипыларыны солдырттырға, жылқырға құшалар. Жоқ, біз Менен лайфхак. Анда не енді? Бұл қошақ қойса қойып. Біз сөйлешіп қойдық бет енді, шипаларыны солдырабыз да, кісеге салып тұрабыз бақа. Анасын қайтқанда, яңадан тыққалаштып шығар. Қойса айда барасыз? Апрель башында. Кинактизден. 1 апрель алдақшылар күнінен қозғалып кетеміз, алданып қайтырбыз. Алдап жіберілер ме? Бұның барысында қошы бітірген екен ол? Жетер, сен бек қыздың бұғай. Сөйлеші. Нормально. Ағын кескенлері бар енді дейін. Әзгене сал, күп салма еме. Жоқ, қалса бұл... Теге, утут. Бұл жеткендір де лейма. Жеткендір де білем. Жеткендір. Сен анасымен Жоқ, күнбе тәмлі бұл ау? Не болды? Тәмлі. Мен артығын игап қайтты бас. Әнімісі мұндай. Күнбе жоғалмайды, аны етем бет шекелішті ашарға бада. Еректі бұл шампиньон. Бірақ сен әкіріңе қазір жайлап иплеп кінейні. Иплеп кіна суғанда тұра, мені бұл ешілдеріңі. Ешілдеріңі құшырға керек. Ол үлен болырға тейшамда. Еме? Сен әкіріңе жайлапқа тұрайсың, әмен бұл вақытта біздің тапшырыбыздың генерал спонсоры турында да өзімнің сөздерімні, жылы сөздерімні айтайым әлі. Тапшырыбыздың генерал спонсоры Кукмара металл соғытсыба заводы, ашық акционерлік жәмғияты. Кукмара сәуде маркасы уақыт білән сыналған соғытсыба Германия технологиясы бойынша өзімізде Ресейде жетіштіріледі. Һәм әлегі заманша шәп соғытсыбаны сіз достар интернет кебет ашыда алырға мүмкінсіз. Мәселен, барасың бет Европаға. Европаларға айтасың, Кукмара интернеттан заказ берелер, кетіріп бере Европаға да. Кукмарада Европаға. Тиеп бар, неше? Тиеп бармайсың, автобуспен барғанда. Ижады сәхіләшіп кетеміз де гастрольдерді. Түйімізді шушы табаларды сата аламыз. Әлбәтте сата аласыз, сата аласыз. Ол бик востребованный деді. Бик востребованный, анда татарлар күтәләр бит бұл Кукмара табасын. Достар, бар Қазанда да фирменный кибетләре, мына қазір Филюс қаян сатып алашақ. Европаға барыр үшін Павлюкин орамы 114 адресі бойынша орнашқан. Біз қарбақшын алабыз. Бірінші кибетләре, екінші кибетләре Рихард Зорга 11Б адресі бойынша орнашқан. Горький парк Сәуде өзәкінің бірінші қатында һәм Мусина орамы 23Б адресі бойынша орнашқан. Әлігі табалар Кукмара табалары. Білесің нәрсе? Кибетке кіргенде, әгер де сен тоқтарша жырлап бересің, кәптегі жырны Кукмара тонын жырлады? Әй Кукмара, ерағаймасын ара. Шойрап өтелер. Әй сағынырсың. Тарыға, сен давам етерге әтешін, біз бүйтқа дуэт білен жырлаймыз. Европаға кетіп қара. Ярасың. Шеттіліге кетіп қара. Әгер де шөліп жырлап берсең, үстеме ташламада берелер. Аха. Мен ол жырлап кірген ұнтқамын да әлі мінәлін жеп жырламын екен. Мен жырладым бейді, болды. Так, суған тұрайбыз, біз мұнда қазір фараж, икеде көп түгір ме екен? Болса неме? Артып қалса біз әні бұлайғана қыздырып пішіріп ашарбыз. Үйде балаларым көп деген бұл. Балалар дегеннен, сенен балалар не қарсың әлі? Қыз, Үсәмі.
Кішкенесіне көп мі болдатсың әлі? Кішкенесіне 3 яш болды. Енді кішкенесіне 3 Мартта яш. айы. Міне сен әбет. Зорысына енді майда Алла берса 6 яш тула. Әлі мектепке кірмей. Әлі бір еліңіз бар екен. Тағын бір еліміз Әлі бар. шәшлеріге соғарырға тағын бір ел бар екен. Әлі тігі... Қарттың шәшлері ағарма екен мұның. Мына қазір мектепке кіреміз, қазір оқи башлаймыз. Әлі бірінші сыныфта әлі ол, әйбет әлі ол. Анан соң башланады. Әлі ол шешектің цецегі гіне. Мен айтам, сен үйретіп тұрасың енді бізге. Вот. Жұмет енді тәжірибелі Әлбәтте. Қара, сенің 3 яш дейсің, мен 2 яш тұла. Жоқ, сен зорысың әлі теңге қазір. Тоқтарыз, неде зорысың әлі, әмеймедегі. Менің үшеу бит алар. Менің түрлі калибрда. Да. Сен гіл құдалар іздемейді өзіме гіл. Вариант. Вариант екен сенің. Құдалар шық мына шолай ашарға пішір бастырыз енді біз сенің мына кухняда. Құдақайым де. Құдақайым. Мұны Тұзларға бұрыштарға керек. тұздарға бұрыштарға керек. Біздің тұзымыз бұрышымыз. Шамалап қана емен. Әде мен сен тұзын алатыр, мен мұны шамалап. Ол бит Қавқаз ризығы. Солай бит, ол бұрышты болырға дейміз. Бұрышты болырға дейміз. Міне, көпме қадар, не қадар бұрышты болар, анның бұрышты тек әлі не бит. Бұл қаты бұрышты күл бұғай. Жоқ, мұнда бірнеше түрлі бұрыштан қызылы да көріне шоға көре. Яратамын әні. Қара сен есімінен жектемін. Шәп. Яра, біз аны орттығын нетмейіз ендей ме? Жоқ, тұзына. Тұзыны, шолай. Так, бұл әз бола, бұл вақ тұз әлі ол. Вақ тұз, жайсызырақ тұз енді ол біраз. Сен өзің үйде пішіргерләштіресің мұсың? Нәрсе пішіресің мұны? Қатырыңа 8-ші мартқа нәрсе пішірдің сәм? Апайым? Горшочки. Шолай ділер менде? Әйді, шүлмәкшік. Шүлмәкке ит саласың, бәрәңгі саласың, соған саласың. Әлі шуның үстіне мына итнің бетінде қарайсың теге тәмлі жерінгені кесіп аласың бит әлі. Аның теге майлары була бит. Мына шуның майларын үстіне салып қоясың, соңынан ол майларын алып қоясың. Мына ушундай мына теге қамыры ғана жоқ былай бәліші болар енді. Әнеге қамыр жоқ. Мына қара, қамыр басасың да, мен сен үйретіп тұрған бір лайфхак. Лайфхак. Шул шүлмәктің соғыты бар, дірсәрек қапқашы. Шул қапқашын хитке алып қоясың да, қамыр басасың да. Үстіне қамыр қаплап қоясың қапқаш орнына. Анасы пішіп шыққаш, шуны бір қолыға қапқашын бір қолыңа татасың, бір қолыңа қашық һәм қапқашын аши, қапқашы бетінде қамыр пішкен болады. Шидегіне көре қапқашы. Аңлашылды? Все, болды. Міне бұл лайфхак. Менен тағын. Бұл недей файдалы біліп кеттің сен еме? Продюсер таптың, администратор таптың. Сенің білен яшаған кішіге бір кірәқат тұр ола? Әйтмәді енді, мені әйтмәді. Ләйсән, сені просто повезло. Нық повезло. Яра, мұны қазір біз бұлға табыз да. Мына біздің масса әзір. Біздің қамыр басасы қалды. Қамыр басып тұрабыз да енді бітті кетті өссәрем. Қамыр батыр болады қояйын? Осылар әдеңізді біргелешіп, бик тәмілі, бик рәхат реклама қариқ тәмілі кірәшті. Әлігі реклама біткеннен соң, тәмамланғаннан соң біз енді біргелешіп Филюс білән қамыр басабыз. Қамыр батырлар. Қамыр батырлар, ясып. Кеттік. ТМТВ телеканалында тәмлі күрәш тапшыру давам ете. Филюс күрәші бүгін. Күрәшәбіз. Кім апа білен күрәшәбіз әлі? Милеуша апа білен. Милеуша білен күрәшәбіз. Филюс, ауыр болса да сенің башқа қотың жоқ. Ләкин сен қамыр басар керек. Көбейтіп басмай әмі. Әзгіне. Хатта білесің, мен түге ялғышқамын, көкей керек деп. Мана хатта көкей де керек тұғыд. Милеуша апа көкейсізгіне нете екен. Мен дұрысын еткенде, міне қамыр білен бұлашқаным yok айма. Міне бірінші тапқыр, бұлсын әлі ол тәмлі күрәш тапшыруында. Міне шойрақ салды дей бір. Атаныңның есімі нетсек әлі? Эльмира. Қатырлап қал бұл мезгілдеріні. Қарама. Міне әзгіне су салырға дейін. Мұндан ары жаңайларға пилмен, қамыр басу, манты пішіру, хинкари пішіру. Яратам қышларын кеш білен, біргелеп отырып. Кешлерінде пішір, ема шулайды. Жейге кешлерінде дәрсілігі. Қышылғып кетті бетінде. Жоқ, қышқы кешлерді бигірек тәрі қат Де, мен сен су салып тұрам. Су салып тұр әлі. Айда. Так. Шай болса нормальды ма? Оф, ерегім. Сен жырды ішті. Су берегіз. Су берегіз. Иркем исіме түшті. Қамыр басылары. Секіре башлады. Так, басып қарар. Айда, тағын.
Artık gitmesini anlatsın. Artık gitse de ağır bit onu açar bit. Yok, Bizim hala biz mesela onu bizim kopya buna etmemiz taktası mı bunda? Sen anladın mı? Ayı anladım men. Buna taktası şunda. Buna taktaсын аңладым, но бізге әлі барыбір тағын ұн салып, әлі бұл қамырығына бізге жетмейшек. Eyde kup yasama. Filozun sen aytamaydı. Ana kup yasama Yok, diyeyim. біздің бүйтіп мына мында No, yarar itini biz anlatsan iti bitiririz. Köp. Işırı bitiririz. Bolay. Toba da gana kızdırı bitiririz. Artık gerek mi? Bir neçe kim geliyor acaba bu? Bu болса бір иккедір Ha енді. yok, iki garantör bir şike gerek indi bırak. Шын айтамын. Bir dişkin kalelik tarışırga gerek. Айда сал. Güzel tügür. In bitken beni. Кім айтмашлы, құй давай. Так. Yarar. Нешектір мына шулай айттырып. Менің хатын бұлаша Yok öyle hatun degenden administratöründe hatun tügür müsün? Шул инде. Ha? Инде. Seni kontrolde tutuşu, akşarı sana barışı da. Debit kredit veren çıkarışı, buhalter, Мен ekonomist. жыршығына. Ha. O komandovat etemiz ni de mesela jurçlar, muzikantlar tak. Siz bunlara çektarmada basasınız tak men bulay көрем. Айы. Утны күтәртен тек таук тавыш, ага, все. Баян сен, баян, ну тукта, булай жона бер. Наоборот уйнарга керек. Неме? Болат екен. Так, Филюс, bu kamera bu Филюс bu Филюс деген жыршы, да я. Так, бұл жыршы бар ма? Bu жыр бар. Bu жыршыны алыштыра аламы? Ол шыннан да біздің режиссер боларақ та, продюсер боларақ та, біз енді мына екеулесіп отырабыз, сөйлесеміз, ойлашабыз, һәм ол қарар қабыл етеді. Yo, алай карар кабул эткәндә бит аннан соң нәрсәләр барып чыкмаса җавап бирүче сездә ул булачак. Әлбәттә. Әлбәттә. Алай сез әйтәсез, менә син гаепле. Айы. Син менә просчиталась. Ол шулай дейді инде миңа. Ha, şöyle mi? Бәгърем кадердем, син җырла гына. Йо, алай гына түгел. Бергәләп. Европага барамы ул? Бара инде әлбәттә. Европага бармаса ул эшләмәйде ул. Ул анда занилкага китмәйдә дисең. Балаларны кем карый инде алайса? Менә. Илмираның әтисе, минем әнкәй, әткәй, шунда. Бу туганнар инде, балалар белгән кешеләр. Кадеранда теге нянька дигән андай ниләр юк. Нянька ул менә теге без бу Казанда берәр кая спектакльгә барып кайтсак, берәр концертка барып кайтсак, анда нянька кыз бар. Андай бар. Бар. Ул инде теге ышанычлы кеше, теге чит кеше түгел, шуңа күрә менә монда тагын бераз әзгенә Керекме? Ал. Он Ал яме, аннан килосы ничә сум икән беләсең? Мин Филюс камер баскан арада, достар, монда инде сумда куйната башладым. Мин уйлым бу инде зак булмастыр дип хәзер. Шулай монда әйтәсе. Монда җәясә дә шул җәябез дә. Безгә бер формочка кирәк булачак. Формочка белән тик. Пилмәнне битә бастыралар өстенә. Айы. Хәзер монда истергә дә бераз гына камер дитерсең. Дөресрәге он җәерсең, яме? Ябышмасын өчен. Каядыр ябышмасын дип сөйләшәләр. Айы. Ябышмасын өчен. Ябышмасын өчен. Безнең якта ябышмасын дип сөйләшәләр. Шулаймы? Башка санякларында булса. Айы. Так. Нашыл. Ябышмасын өчен. Biz milyonlagan kişi var ya, biz dürüst yaşarga tiyes. Şulay tiyes. Hadi. Bu senin şulay bitti. Kup xinkalılık bulmadı indi bu. Bilmem indi. Jellerin bütününü. Şulay tırp. Yarar. Men seni jelliyim bunda, bilesin mi? Ha, şulay indi. Uzak barmasın diyeyim, ya tezirek, bana neticesi gerek tezirek. Benim aşısı keldi. Benim de aşısı keldi. Benim böyle metem pişirip durmuyoruz mu şundan? Bu şundan? hamur kisəgin işep bunda yata. Bu hamur kisəgin, ha? Ondan da yatar. Ayı. Bulay tırp koyalar indi. Şulay mene sen deriz kadirleysin ana. Ha. Buldur alsın jigit. Әлі Эльмираны ұзақ көрсеткен соң, әлі болашақта әби бабай, яғни? Әнилер де, әбилер де, соңырақ қатын да, соңа көре. Сені қатын жырламай енді? Ел де жырламай әлі. Алайса бит, дуэтлармен көп кетті қазір? Әй, дуэтлар қазір көп кетті. Мәселен аңлатасың ана міне, дуэтлардан бик көп бардыққа келуіне, мен сөйлеші керек. Білмей, зоман бәлкі... Біз қатын білен жырлағанда бик көп түгіл, әлі бар? Аха, сіз башлағанда. Біз жаны қайым жанашында 2010 жылда жырлаған ек, қыстатты. Міне көресің бі, сізге қарап, көпмі сізні тыңлап өскен егетлер қыздар артып өскен, әйбет? Да. Мұнда сіз ғайыплы. Тамашашы бетін өзі білгірейді. Қызық болса бара, қызық болмаса бар ма дегенде. Шолайрақ қыланалар ғайын дейбі. Сіз қорап тұрағыз енді, мұна дұрыс ішлемесеңіз айтып жібәріңіз әлі. Ярар, Шундан соң былай тіріп қойған шақларын көргенім бар. Мына шулай тіріп. Онан бик көп шулай оқ. Yok. Соларға керек ме? Шынки. Анасын ябышмасқа мүмкін. Ябыша. Мен оны шамаладым енді. Ебеше тұрғарын. Жарар репертуарында.
Яңа җырлар бар дисеңме? Барлый. Син бит инде безнең халкыбызның мирасы булган, мирасын тәшкил иткән җырларны күпчелек башкарасың, аларны да. Чөнки кемдер бит аларны башкарырга тиеш. Мин дә шулай дип саныйм. Менә киләчәк буынга, гомумән безнең буынга, безнең балаларыбызга кемдер шул җырларны җырлап тәрбияләргә тиеш. Бу миссияны син башкарасың. Ну син генә түгел, әлбәттә. Мин генә түгел, бар. Башкортларның берсе дип әйтәм. Әле Аллага шөкер дип әйтергә кирәк, андый артистларыбыз мин генә түгел һәм бар. Һәм инде алар Менә кемнәр тагын башкара шулай ук үтемле итеп, кемнәрне менә син саный аласың менә шулай ук син белән бергәлектә җырлый дип репертуарында ул Чулпан Юсупова дигән җырчы бар безнең, әйме? Бар инде Ришат Тухватуллин, бар Ранис Габбасов, тагын саны китсәң бик күп инде Сирина Зәйнетдинова дигән җырчы, әйме? Ну, күп инде менә шундый җырларны җиренә җиткереп җырлаган артистларыбыз. Үзең ничек карыйсың менә андый теге заманча обработка, аранжировкалар ясап, яра мин әйтмим хәзер. Фестивальләрнең исемнәре белән менә теге шундый джазный үзгәртәләр. Синең карашың. Менә әйтик, татар җыр Син әйтә сәнгатендә аласыңмы ул турыда? Татар җыр сәнгатендә бар менә шундый җырлар, ул төрле стильләргә ята торган. Әйтик, эзләдем бәгырем. Ну, син копирован инде ул Аны төрле стильләргә салып булаймы? Бар шундый тагын берлегәнем сагындырдың берлегәнем сагындырдың. Исә бит җырда җырлап була бит инде. Юк, була. Аларны кайсын җырлап булмый алар? Мен калсам, Ай булдым. Юк, ансында әле буладыр. Менә бар шундый, ничегендә син? Корадагына yorma. Джазга. Ой, әле бик еракта идек без. Тырышучылар булды. Андый җырларны да теге ниндидер стильләргә салырга тырыштылар, ләкин ул бит ул җыр салгач бармый ул стильләрдә, чөнки ул җыр бит безнең тарихны, татар тарихын сөйли торган, безнең бәгыребездәге булган җырларны миңа калса берничек тә джаз стиленә да салырга ярамый. Ул үзенең стиле бар. Классик җырларны менә син башкарганнарын ни ярар? Халык җырларында аларны ярый дип саныйсың инде. Халык ничек бик кабул итмәде бит аны, бик якын кабул итмәде. Нишләп? Менә шул заманча бик каты итеп бетерләр анда. Менә әле генә мен сиңа Кара урман кебек бик иракта дип. Кайсын ярый, кайсын ярамый дип саныйм. Һәр җырга аерым подход дип әйтә инде кирәк. Һәрберсенә. Һәрберсенә. Тегеләр яшәп карасыннар, бу яшәп карасыннар. Башта җырның мәгънәсен, сүзләрен киреп карар кирәк. Ярыймы менә бу? Аның көй язылышын карар кирәк. Ярыймы мондыйны? Нәрсә турында бу җыр? Аннан соң ана. Әйе. Әгәр дә инде ул чынлап та аның жанры теге шәһәр җырлары, кыска җырлар була бит, җиңелчә. Анларны әле нәрсәдә эшләтеп була. Яхшы фикер. Яхшы фикер. Яхшы булсын шулай. Ну һәр хәлдә Америкага джаз алып бармыйлар инде. Ишетегезме, чөнки Америка ул үзе джазның ватаны, безнекеләр. Бәлки мине хәзер сүгәрләр. Но Америкага үзебезнең татар җырларын алып барып, анда татарча башкарга кирәк. Менә Белмим. Халык җырларын халыкчан иттереп. Мин шулай дим, син аларны бәлки шакатырамыйсың Америкаларны җырларын. Яра. Бу бик озын тема. Мин уйламыймча, мин дә шулай уйлыйм менә. Синеңчә. Безнең идә Кукмара табасында түлә, Кукмара кәч төрелендә су кайный башлады. Білмейм, менә җыйдан җыйдым. Булдымы? Калынлыгы миңа калса бик яхшы. Бик яхшы. Булды. Бу ябышканчы хәзер безне кисәбез. Шалт тигесен салабыз да, терәбез. Монда ибетте китте вәссәлам. Булды? Безнең эш бетте. Безнең эш бетте. Савыт кирәк. Әлеге тапшыруның иң кызыклы моменты. Хинкалины бум дип безнең бу ниләр түгәрәкләр бик зур булмады инде, әйме? Күп салмаска инде. Әйдә пилмән ясыйбыз. Ул әйдә пилмән ясыйбыз. Пилмәнне хинкалин бер төрледер инде ул. Менә ясап кара берсен. Юк, менә монда. Тагын әзрәк үстерергә буладыр дип уйлыйм. Була. Шулай. Әйдә менә шулай. Әйдә шулай шапкайыз. Тузы аз дигән. Кәмне вообще. Нормальмы? Шуна фабла бер кулгамны тотып, бер кулга шайтып кына ашарбыз. Менә шулай итеп гармошка итеп җыерга дип уйлыйм инде мин. О, булай зак булса, узак була бу җана. Гармошка. Гармошка алып чыгып
Мында жарайсына қалды дейсің. Раязны Біріне шап қара, біріне. Раязны шақыра тұр. Бұл хинкали түгіл бұл. Хинкальчик. Хинкальчик. Шондай бәләкей. Бұл шәкчәкчик. Бәләкей хинкальчик болды. Но хинкальчик. Нә итін көбірек. Сдаешься? Сдаешься. Может, пельмен? Әде тағам бір, әде ясап қарайым. Өзіме қызық бері әлі, әде сол әлі. Әзгіне ет сол әлі, әзгіне. Нәрсе енді бұл? Yok, anı kuamırın bu tuğareklerin zorrak. Зоррақ айтасың қой, әйттім бет мен зоррақ айтайық деп. Тұда, болды. Әйт, жей аларсың аны? Әйткен едің Сен жүрі тұрар. Хинкали ішли қалсаң. Kuamırın zorrak etіп ішіләсін. Bu ne ses? Нәрсе, менеке қайт бұрып қоям мұна шу. Bilal şapka. Болмай! Kıraşıp bulmayı. Жоқ, аз зорасын жасағымыз, бәлкім қамызды тұрған жейбіз, одан жейбіз де. Филус, әде бұлай ішеміз. Бұлай болмай, бұлай бармай. Әде ал икісіне. Қоя ұқлау. Бірге жейерге бет. Бірге жей. Зорақ ит әлі, зорақ ит, емі? Первый блин комнат değil değil mi? Сен түгәрәклем. Ұн қалды мұзын? Ұн бар. Жеңесі келе, бітті. Біріне яса мен мотор етіп шәбетті, бә. Мен теге сен бітін, сен ғафу етерім, бітін. Бұндай кемшіліктеріңді ғафу ете алам. Так. Біріне. Аха, оғы. Әлі ол бұлайғына да болмайдыр. Зорақ. Мен еттім бет зорақ кесерге керек деп. Мен еттім бет ама. Тұңламады. Зор бұла бетінде олды. Сам айтам, болсын, мен мына тақдим еткенім, мына мұндай, мына, вот. Мына шундай. Мына шулай кесесі қалған ана, мына шулай етті. Жей тағын біраз, құрықма қал, тешілмей. Сен бишне дедің да? Ярақ енді бишне ол... Нәрсе айтмам мен. Құйыға секір дейсем секіресің әлі? Секірмейді. Так, Филус, Бәлки мына шулай бол. көптен болай күлге. Йо, тағын әзгене жейінде әзіргене. Жей, болсын, зор керек. Қаралы. Мына примерно, ма? Якынша. Әлі ярай, көкмары, кәштөрінен көкмары қапқашлары бар. Мына қазір ясап қараймыз. Мысыда бәрі керек болса кебе қарым. Вот, мына мұнсы мен аңлайым. Так, бір, екі, как раз үшеу шыға. Тағын сал біраз. Тағын біраз сал. Күті әбет, енді кәштүріл күті өзінің хинкалиларын күті. Хинкалиларым, қайасы? Қайдасың хинкали, қайдасың пилменлер. Мына шулай жетеді білем? Бүгінгі тапшырыға бек ош кішілер келгенлер, мәселен. Келгендей. Yok, bilmenler, kilgenler. Мен рифма ізленбейді енді. Мен өз тұрмышымда бірінші тапқыр хинкали ясаған кішіні көрем. Ол кіші Филус. Мен маңашы ашағанара бар ей. Аны ішлей білмей. Несесіндір біз дұрыс ішеміз. Біз аны ішлемеген, біздің қолы біз ятмай. Но, достар, сіз де маласы, Милеуша апа маладес. Шындай рецептлар юллағыз бізге әмі. Қызықлы, қатлаулы, ясы алмасын әлі деп еткен. Біріп қой. Иті көбірек керек болған, да? Шылай ма? Жоқ, мына мұсы бетінде ұшады уже. Мұнсы енді. Мына бұл түгіл. Настояшный. Ярар. Мансығына мен ансың еқте бар әдмейм. Филус, титтік. Тиз, ikisini tağın yasaba tabız. Ayda. Tağın şulay ettirip, şu prinsip mine. Bu mena aşağıda. Bu tağın azına 15 saat. Hop. Dostlar, mene şulay ittirip, mene nihayet Filus de hinkali yasarga irendi. Kapşır bitti degende. Bismillah etip, bu. Mene birincisi mi? Mene şurada bek yemsiz buldu. Mene bek yemsiz. İkincisi indi, men yasadım, meniki de ellense bulmadı. Anasının ekrin gine bar. Yaşarak. Salabızın diyoruz bütünde rizq.
Қойнап тұрға тиіш деп еткен Марима. Гүж деп тұрға дейш. Аны қойдыр қыздыралардан кімді қойдыр мойда? Не қалса тәгід... Не қалса мәбіл іштері керек. Бүтін ризықны да түрлі шепшіліп бұла бейді. Хинкали да шулардан чейтті қалды. Оппаньки. Оппаньки. Evet, тәмлі болып пішемі. Зинхарышын. Кірмә түшлеріме. Филис хинкали пішкен арада тезгіне бір рубрика ішлеп алабыз сен білен. Әзір ме? Қаршы түгіл, әзір. Кеттік. Филис, біздің мұнда 2 рубрика бар. Біз бірсінде тоқтар қабылдық. Кинофильмдер қарадың ма? Қарағаны бар ма соңғы уақытта міне? Нендей кино қарадың? Нендей киноға бардың ғымымен? Нендей кинода жыладың? Нендей кинода ішін қатып күлдің? Соңғы тапқыр мен балалар білен бардым. Кинотеатрға мультфильм неден қарады. Сен қарадың ба сіңілі кәрсеген «Сестренка» деген кино? Жоқ, мына шыны қарайсын келе. Айбат ма? Жыладым малай. Әзігіне көз яшылар жақына титрендірі. Башқұрт киносы өтті. Ол Башқұртстанда түсірілген. Башқұртша бара. Во, балалар білен қара, еме? Кішкене саңлағасың деп. Но ұлысың де оңлардық дәрежеде барға дейш. Қатын білен қара, шылар. Кинофильмлар, мәне жиді кино әзірлеп қойдық бұл сен. Жиді кино, мәне рәсім бойынша символарны танырға дейшін. Ненде кино екен бұл, ненде кино турында сөз бара білен. Рәсімлер білен. Так. Мұнда бек қатық хинкалік шын. Мәне бұл. Мұна шүкіш екен. Шүкіш, Русша. Исімі Русша енді, Русша. Ләкин шетел киносы бұл. Ике ират анда. Қашаларда теген жерден баралар. Неге таба? Денгізге океанға таба баралар. Әйе? Стучать? Әйе? Ну, нештәрге? Стучать по облакам. Yok. По тучам. Yok, небо. Стучать. Достучаться. Достучаться до небес. Молодец! Достучаться не Бик шәп кино. Ого, мұнда вообще көп. Мұнда сена ең зор ярдәм, подсказка деп етем, бұл да болса. Мұнда бұна шүкіш көрем, емі? Орех, чиклеу, емі? Крепкий орешек. Молодец! Актерны білесің ме? Брюс Уиллис. Брюс Ли. Брюс Уиллис. Әлбәтті Уиллис. Бұл біздің менде... Любовь и голуби. Любовь голубева деп етесін тұрам. Любовь голубева. Дұрыс. Дұрыс. Сабит киносы. Түрі фразасында етейінде, знаменитый. Лёс. Да, лёд. 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 Жоқ, мен тігі сеске түшті. День взятия Василий, что мы? Крашеные. Зачем же крашеные, аңлашылды, ярат? Так, Россия. Жоқ, онда кино. Бар, Россия. Әде, бұл Россия түгіл, бұл Россияның баш қаласы. Москва слезам не верит. Все. Шыл ма? Әйе? Әйше, мұны флакын, аны Мәскеудің бір әтір неген қойған бұсылар сразу. Спасский баш дейсің. Сарь пушкасы, не ме? Сарь пушкасы жоқ. Бұл бит телефондағы тегі смайлик бар. Собор Василий Блаженова да. Бұл бит телефондағы смайликлардан ғана. Желған нәрсе. Мир обезьян? Мир түгел, ә? Планета обезьян, точно. Кіші ақыллары бар екен өзіңде де. Сен маймыл болсақты ма? Маймыл болсақты. Так, самолет, дом, голубь. Голубь түгел бұл? Птица. Бұл куке. Куке? Бар еді шынды кино. Хазыр. Знаменитый. Хазыр. Самолетта барады. Нешелер самолетта барады? Бұрынғырақ кино еді. Бұл ұясы еме кукенің. Русша есімі бар. Ұясы үстіне тік барады. Летят түгіл. Пролетая гнездо кукушки. Над. Над гнездом... Над гнездей. Над гнездей. Над гнезду. Над гнездем. Над гнездем. Кукушки. Пролетая над гнездом кукушки. Над гнездом кукушки. Молодец. Соңғысы. Бұл бик әрмен түгіл бұл Шимбе. Күнні аларының изгі күн деп етесім келген еді. Записная книжка
Шенги? Шенги түгел. Сен бик якын килдең. Бик шундый кызганыч кино. Ол бик күп концлагерда коткара кыннарны. Список түгел. Шпинглера. Список. Список Шпинглера. Шиндлера. 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 Әйе, булды. Но мен там Карам бармы кино? бар. Кара. Тагын бер кара. Мен карадым. Тагын бер кара. Титрәндерә торган иде. Ол бит нишәмә еврейны Әйе, үлемдән алып калган кеше. карап калган шул. Менә. Бүгенге көндә дә аңа Менә системка дигәнне карайм, мен сиңа миннән киңәш, ул многомиллионный бюджетный кино түгел. Просто өйдә компьютердан, ул YouTube'та бар, интернетта бар, ул чынлап та менә. Үзеңә белер өчен, аңлар өчен безнең әтиләрнең, хәтта бабайларның менә шул сугыштан соңгы чорын белергә, сугыш вакытын. Ярар, булды. Бу сезгә достар киңәш иде. Безнең өйдә хинкали пешеп чыкты. Безнең бер эш калды. Ул да булса, пеште әлбәттә. Пеште. Дегустация ясау. Хәзер дегустация ясыйбыз. Тизеп куябыз мотор итеп. Битте китте вәсәләм. Плюс, шулай бик күңелле булды бүген. Алдан әйтеп куйм әле. Әле саубуллашмыйбыз. Хәзер башта ашап карыйбыз әлегә хинкалиларны. Я достар, минем кирәсе килә дигәндер. Бу бик күңелле тапшыру булды. Рәхмәт яма. Тәмин инде булуына карамастан, сиңа рәхмәт. әле бит ашап карамады. Шабалай дип Ашысы килмәй инде уже. Инде ашысы килмәй. Кара, ну, ярар. Рәсем буенча бик туры килмәгән, ләкин шулай да без нәрсәдер бик якын килдек. Миңа калса, бу нормальный, мин ашарлык, мин хәтта ресторанда заказ биреп нәрсә китерсәләр, мин ашарым рәхәтләнеп. Аның дуслар хинкалида бер кашын менә бу җирен ашамыйлар. Менә бу җире кала, ул аны кул белән. Менә кара әгенә башка килде, рәсем эшләгәннәр менә. Мин хәзер генә килде башка. Камырны җыйганнар да, пычак белән, кайшы белән кисеп, кайшы белән түгелдер инде. Кайшы белән кисеп, камы кайшы. Юк. Пычак белән кисеп алганнар, һәм матур урын калган өчен. Мин уйламыйм алар аны кул белән эшләгәннәр шойтер. Мин Ярый, без тәҗрибәсе, шуңа күрә без тәҗрибәсе килеш авылдагы шагына тизгенә җиккә үзем. Мин күрәсем килә аны чынчыларны чик ясаганнарны, чын хинкалига. Әйе, барып кайтабыз чын хинкалига. Әйдә киттек. Хәзер киттек. Әйе, башта ашап карыйгар, яме. Хинкали кул белән ашап кара 5 минутта мин. Хинкалины дуслар. Һәр вакыт кул белән ашыйлар. Хинкали тәмсез була алмый. Дигән вагыз белән. Шундый хадис бар ди. Тәмсез бар. Тәмсез. Тәмсез, да? Мен безгә ашамыйлар. Милош апа, әлбәттә сезнең кебек без булдыра алмадык, чөнки беренче тапкыр һәм беренче тапкыр булмаса да, сез тәҗрибәле кеше, ләкин мин үземнең җиңелүемне кабул итәм. Плюс бу булган бу. Шулаймы? Вообще тәмле. Милош апа, мин җиңдем. Пешүе буенча Юк, мин ашап карасам. Әлбәттә инде, менә зуррагын аша. Юк, бәлә кирәк юк. Ашам нәрсә дигән, мин ашаганча, мин өйрәткәнчә аша. Нәрсә дип ашарга кирәк. Үзеңдә ашап карамаган инде аны. Истемә томасын дия. Шулпас. Вообще шәп булган, Филюс, ну, тышлык кыяфәте буенча син әлбәттә җиңә алмадың инде бүген. Әле без сиңа өйрәттек тә бераздан шуңа күрә. Но ләкин һәр нәрсәнең плюс ягын күрә белергә кирәк. Син беренче тапкыр ул камыр басырга өйрәндең. Беренче тапкыр хинкали ясадым. Мин беренче тапкыр хинкали ясаучы кеше янында басып тордым. Күпме истәлекле вакыйга. Күпме истәлек. Бүгенге көн тарих битләренә кирип калырга тиеш. Алтын хәрефләр белән. Шулай бит. Филюс, җиңде инде бүген Милоша апа. Милоша апа, сез бүген җиңүче, ләкин Филюс җиңелсә дә ул менә нимәнең хәттәгә генә әзгенә җиңелде. Әйе. Менә ул менә монда икән, менә син менә монда менә әзгенә. Тышкы кыйфәте буенча, чөнки тәме буенча бик тәмле. Үзеңә капкарадың бит. Әйе. Хәзер килешә. Бу рецепт өчен сезгә рәхмәт. Безнең телевизион тамашачыларыбыз да хәзер өйрәнеп күреп калганнардыр. Ясагыз дуслар, игездә өйрәнмәсәгез, өйрәнсәгез дә ясагыз. Барыбер бер тапкыр ясап кара кирәк. Һәрбер кеше үз тормышында бер тапкыр булса да хинкали ясап карарга тиеш. Бу яңа татар халык мәкале. Һәм чыннан да менә кайткач өйрәндем бит инде. Хәзер кайтып әле бүген үк Кызган мәрдән. кызган мәлдән менә Кайтасың булай. хатынга да, балаларга да пешереп ашатсаң, бу бит моны бит кемдә ашый Менә алар? күршеләрегезгә барсаң, күңелле җегетләр анда беләм. Шакырып барысын бергә. Әйе, теге Айрат Ильясов кебек шундай теге бик танылмаган кешеләр инде Исо Шәриф. Бергәләшеп бер. Сыйлашыгыз әле. Әйе.
Яма, сөйлештік, Милеуша ханым, Милеуша апа, бұл таба сізнікі. Достар, сіз де мұндай табаларны ұта аласыз, қызықты рецептларыңызды бізге юлағыз көбейтіп, яма. Біз аларны, міне бұл, артистларымызға, ат қазанғанларға, қазанмағанларға, қазандыларға, қазансызларға. Народным артистам без публики. Берербіз тапшырыз, міне бұл, шәлішке қатта керек те болмады. Жуасы жоқ. Шәбиде. Ех, көбірек ясамаған біз. Шының білен, бүгінгі хинкалилы, менкалилы, шашлык, машлык, хинкали, минкали. Коньяк. Тәмлі мәмлі. Тәмлі мәмлі. Күреш-мөреш. Болат. Филюс-милюс. Ле тапшырыбыз бүгінгі. Тамам. Ихтибар үшін зур рахмет. Филюс сеңа рахмет. Ижади уңышлар, әлбәттә, Европаны яулап, әлбәттә инде культура, мәдәниет анда таратып, шәшіп, шәйіп, татарлығыбызны білгіртіп қойтырға ясың. Ең мөһиме милләттәшләребезне шатландырып. Шатландырып, шатлыклы чарашулар насип булсын безгә. Шуннан да әйләнеп кайткач, күчтәнәчләрне куеп килергә беләсең. Адрес шул ук. Сау булыгыз. Телефон номер шул. Тәмле яшик, тәмле ашык. Сиңа да рәхмәт. Күрешкәнче. Күрешкәнче. Сау булыгыз. Сауларыгыз, хинкалиларыгыз тәмле булсын.